Okay, geng. ECU ni brand PPR Racing, PMP buang cut off memang padu. Sebab apa? Sebab tadi kita try pasang ECU standard, dapat horsepower 15.38. Lepas tu pasang ECU PPR Racing buang cut off, horsepower dia boleh dapat 16.90 tau. Memang banyak tau. 1.50 horsepower up. Pasang ECU saja. Lepas tu torque dia standard, ECU standard 13.76. Habis pasang ECU ni, torque dia 14.64 geng. Memang banyak, memang kira padu lah, memang padu lah. So ECU ni memang korang PMP saja, buka cucuk, tak payah dyno, tak payah tune apa-apa, PMP je. So jom kita review sikit. Okay geng, ECU ni kita ada model Y15, V1, V2, LC V8. Okay, so beli ECU ni kita bagi warranty card 12 bulan warranty. Lepas tu siap ada stiker PPR Racing. Okay, so ECU ni memang PMP saja. Korang PMP saja, tak perlu ubah apa-apa, tak perlu dyno, tak perlu mapping. Terus pasang, cut off, terus buang cut off terus. Okay, so ECU ni semua ni untuk motor standard saja. Kalau korang punya motor ada tukar blok ke, tukar cam ke, tukar exhaust ke, tak boleh. Memang untuk motor standard sajalah. Okay, so PMP saja, memang dapat power. Okay, motor korang nak standard tapi nak sedap pakai, pulang late kerja, tak nak ada cut off, memang wajib kena pakai ni. So siapa berminat, tekan beg kuning sekarang atau walk in kedai.